Sanes mungku Raden Ajeng Kartini berikan di kaum istri. Sanes mungku Raden Dewi Sartika membela kaum wanita. Lasminingrat, 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 lasminingrat. Serahnya dapat lancar sejarah di Jawa Barat. Habis gelap terbitlah terang, Pamati Raden Ajeng Kartini. Sakala keutamaan Putri Isola Raden Dewi Sartika. Lasminingrat, 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 lasminingrat. Nyungsri harkat, tur martabat, emansipasi wanita. Ngasih rakyat nula letih, nagalura di kota Garut. Ngaropea kaum wanita palerteka bari nanggi nyalalatri anu sajati. Nyalatria baru melah sararikin kalenak dai. Sanes mungku Raden Ajeng Kartini berikan di kaum istri. Sanes mungku Raden Dewi Sartika membela kaum wanita. Lasminingrat, 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 lasminingrat. Serahena dapat lancar sejarah di Jawa Barat. Habis gelap terbitlah terang, Pamatri Raden Ajeng Kartini. Sakala keutamaan Putri Isola Raden Dewi Sartika. Lasminingrat, 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 lasminingrat. Nyungsri harkat, tur martabat, emansipasi wanita. Ngasih rakyat nula letih, nagalura di kota Garut. Ngaropea kaum wanita palerteka bari nanggi nyalalatri anu sajati. Nyalatria baru melah sararikin kalenak dai. Ngasih rakyat nula letih, nagalura di kota Garut. Ngaropea kaum wanita palerteka bari nanggi nyalalatri anu sajati. Nyalatria baru melah sararikin kalenak dai.